Isaki kajing yakni patrol nadu kani na po patrol pump jungi kadawi kalang nadu baka ja kato kajing ja po mukra na kajing sathang jong kato kani kali jong registration Assam kadan ka kata kajing sa batha mo bagi tankers kibadan ka Assam registration kinhaban kinhal sya ipalit tangi tu tankers kibadan ka registration jong Tripura Meghalaya de halor kani kanang rem lada fikan mau sa unay man siya ang IP kaway ka press statement ng tinapo office sa jong bang ila dan kamparat bandan ka dipo la jong hapo state kanang manginmat ni kiniki jingja ka dipo ka bangilan kamru ngilang kami ka bahya ka bangila banhul naman talay banay ba fast stock kanang bala dingidan kun kani ka crisis su kamot ba kadang la banhul ingi naman ta arbanay ka demand ko jongi di hata kanong rin mga ngami sa banay man siya man pansay kaya haway di ba kani ka jingja ka pamanta kalong kay kabangi klampay perhat namar ba man tahi sutu iba ka patrol ukhaw gini ka essential commodities pila na kadon ka shortage of essential commodities sa state jungi kawara kata ka jing panik kata ka jing kumara padangki pagba ka mapi kani de halo kani kanong rem hi nanum kran su tangi ka patrol anap kran dia kalyang kharu namar ka pitep hi kubangi ngitep ibra jutray tangi kamkhaw baka tu ka storage capacity jang tu ka Food Corporation of India warehouse kabadan ng tayo po mulai kadang duna palat nakama tigis nam arjar pa khanda arjar shpaw ka alatet quantum jang ukhaw ya ka state of Meghalaya kaday 4,000 kuntal per month dak kumno ngidan kam ka warehouse kabala ban stock laisya ya kata kabumot balada 4,000 kuntal ukhaw ka sibnay kayo ka state jungi moda kumno ngidan kam ka godown kabala ban hul hado silak 4,000 kuntal ukhaw kumot ba ada kadang any state of emergency kadang any crisis any shortage of supply kini essential commodities kumot ngidang la ban hul for 2 months consumption dahlo kata kanang ram asyam ka kaburu sa isyan berkentu yang sa sarkar kumbang adap ajing mot masya sa banay man siya padalong kabala ngidang kam na kumno san ika kajaka banginiyo ban sna ya ka dipo nang magtigi bangkas king sna ki baka majangay makumba pilong kumbakalong mentahi katu ka dipo kepada nang tiya po ICR kumikiwan na po Ministry of Petroleum Oil and Natural Gas isait ka reason baka dangrit palat bagi tigi bangkas kidang yakha palat lada kadang ka jin kemding kawin ni bangkas kadang ka tendency ban pro lang kiwi jadi halo kata kanang rem ba ki khang su sipor ya katika dipo kepada na po ICR kat kamu jin su jungi minimum sanriu akar ngidang kami ka jaka benle kata ka dipo tidak ada ngiladan kata ka dipo state lejong buat ngiladan makana company ka crisis su alis kadang laban sustain ingi naman ta arbanay ka demand jang ki paiba ka jela ka jongi hang ni te sadan bok manginangdan ka reserve stock aba 4,000 dito kanang dan sa koy katang ti nga patyo dia kan katute nga try ban nakalong kumnya dia tang sisi kalalot ni kata katay ka manginyo ban dia siya namamantang inang dia sa tanang kanikoy katang te henry hadu kanu e nginaban hol di kata kay namar ba suy mangitip ibon kita pam kimdan su ka patrol kimdan su ka diesel te barokay la shwalot nang nete kala kam jinjari ban penbiang di baro tuwat mantaro baniyo lang barokay ila su ay sa sisi hajar tingka kaway ka kali ilan manay ba banti full tanki ro ngim sa su ila su ang taminginiyo lang niya sisi hajar tingka kaway ka kali kan ay yang dokti kimdan beti kran pat jagi ti asan banusbat baik kani kumapi tapi bakalang umtuhi kata kadai baka state government jini ka bantik up hakatu ko ka interview ko man syaro ala batay bangi dan kampak ka dipo nomor balay dan teng ki masdurin yan sa Assam ya ka jingja ka bamday state jungiru ni syalong lang kanyalang ni sya ka lang subong anu sa fi kadang ka jing bamsu jingmot apa dang itu ki official jong ka oil company bak ki masdur union ya ka kam ka pamirliat baka state ka jongi tan nakadaw bikim triya miki banket karena kada bagi strike maki ikali balik nang ni sa tiro kimyo banket lang temot ni sulong lang kanya lang mangikan sini tiladang idan bade ka dipuas ti la jong subula na kadan kun mata ka misunderstanding apa yang kita ki mazdurin yan jong Assam bat kita ki official jong ki ay kita ki refinery ki na po Assam ini din nakadipo la jong na po bernihat ninyo bay banket kadi katakan unas ki ay ki pupor ya kani kani ka syang nakalyang ka state jong ka no kala ban immediate bat kita ki official jong ka oil company sa tiya tangatahi namar kumbalong mentahi ngilang dependable by ang tigi refineries keberan ha Assam tigi dipo keberan ha Assam kumbalong mentahi ki Indian Oil HP itu kikit na po bet kusi bat na po nun mati tingi ka BPCL ngi tingi hapkit na do na maligar barok hat menta bat dipo bat refinery ki dan na po
asam kan takadaw balay bingi persom biang nakapor bingi dan tampat gadi po po stil jong lagi dan tangah bernihat dulu kalalat kini ka crisis takatahin